Kardom pini hilsam karbiang long birta than jebang nile samirup jilen tarupi non birtang tonpen arjubonik tha. Lakhain koira phonilip MSc constituency ke parlo panjan long chap amondoli jambili ke paman pon. O so o karyong theramen pen mangso long e tu tiket. Ini tum long cao moduli long ke rongket mana Christian ading ke hang atun ke children bensi nili tum long cao moduli ke senglo lasi ini abang ke hoito halo so ronga gambura tong momi bang hong hari te hai momi bang Christian te hai selalu tum ka nai tong he ko tum hanta akero kilo kita mentang kita kok tidak pernah kira. Christian Dom Ligalang. Kita me hala zopen non pini an ke arna mehjuni. Thang ni phaing koira phoden arong along Union Home Minister Amit Shah kewang amayalong. Nangki dun Dhonsuri pen kewang AS 09C7266 abas arnikang sammai judep pen Dhonsuri kachedam bom ahut silveta along accidented birta ke tok bom ahut ke kithi ke janga belang करके सर हजार ना करके चलो मारा ना ही नीचे हम लोग बोलाई दे एकदम ड्राइवर नालो ड्राइवर लोगा ना हम लोग खाना मालिक के कुमार गाड़ी मोबाइल दो मोबाइल मालिक को फोन कर আমি কথা পাতি বেশি হই গেল দয় নম্বর আরে হেরি একটু ডাঙড়িয়া একটা মই ফেলে ও ইয়ার লাগিস হ্যাঁ চলো গাড়ি চাবি বনে নে বাসো গাড়ি ও খুলি কে ধরো খুলি তো মুখতে লাগিছে এনেকা মানে লাগি যায় বেশি হই যায় ए ड्राइवर ए तो रोदे ए तो ये ताते से thang ni phaing koira pho ani bothal lang sopen denarong BJP mai nangki dun jitendera puwa bang bu towar ki cross si po mat ihu mabas patong tikang bo thang ni phaing koira pho denarong along Unity for Place Development Rally BJP a songatum kipadopon labang so maya long Union Home Minister Amit Shah lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal lapen Dr. Himanta Biswa Sharma atom chitong din sinon kewang ji MLA election anghoi kachepa haipon labji aphan chethan chimen pon lapen koson sikarbi anglong along development chima Highway alam than tikang lapen karbi anglong autonomous council CEMA ke haisal turiram ronghang rabjin pen autonomous state nang pinangji puta Union Home Minister Amit Shah aphan pinpura lopa jirdun puta pherang ke athengno nang than pachimidun long standing giver we have long standing giver autonomous state means state within the state autonomous state means state within the state article 214 means state within the state ते ला नन ला songpho pinia birta ke lapan sikang tonpan iklo lang ibom tami hilstam karbiang long dome thame kurang thu